Dobrodošli u novu epizodu Hairpin magazina. Po ovim uvodnim kadrovima lako je moglo zaključiti da današnju emisiju snimamo negdje na američkom srednjem zapadu, međutim nalazimo se ovdje u Hrvatskoj u Međimurju na ranču Curek u blizini Čakovca. Danas na testu imamo ovaj prekrasan Fordov Pickup F1 iz 1952. godine. Vrlo zanimljiv automobil sa puno povijesti i sa puno priča koje ćemo ispričati o njemu, tako da ostanite s nama do kraja videa. Ovaj automobil čine posebno dvije stvari. Prva stvar je da je ovo prvi Fordov pick-up koji je bio rađen na posebno rađenoj kamionskoj šasiji. Ford je i prije radio pick-upe, međutim svi su oni bili rađeni na malo pojačanoj automobilskoj šasiji. Dakle, od 1948. do 1952. godine, kad se proizvodila ova linija, F linija kao što je nazvana, jedan od modela iz te linije je i F1, počeli su se raditi na kamionskoj šasiji i s time su postavili temelje za ostale Fordove pick-upe u sljedećim godinama, sljedećim desetljećima. Između ostalog i temelje za opće poznati Ford F150 koji je 47 godina bio najprodavaniji automobil općenito u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je model iz 1952. godine i većina stručnjaka smatra da je 1952. godina, dakle kraj proizvodnje, bila i najbolja godina kad su se radili ovi modeli. Stvarno jedan krasan komad povijesti koji je star sad već 73 godine. A druga stvar zbog koje je ovaj automobil i ovaj model izrazito bitan je da je ovo zadnja godina kad je Ford u njih ugrađivao svoje V8 flathead motore koji imaju kultni status među ljubiteljima američkih automobila. Flathead motori zaslužuju da se o njima veli nešto više. Henry Ford ih je razvio i ponudio kupcima 1932. godine i onda su napravili pravo malu revoluciju. S ovim motorom se zbog jeftinije proizvodnje moglo približiti V8 motor masama koji je prije toga i postojao, međutim bio je nedostupan širokim masama, išao je samo u ono creme de la creme, poput recimo Packarda u kojoj se ugrađivao 8-cilindarski motor, međutim ne V konfiguracije nego redne konfiguracije. To je isto jedna priča koja zaslužuje praktički svoju posebnu emisiju. No, vratimo se dakle na ove V8 flatheade. 1932. godine kad su predstavljeni, Ford je bio u poprilično velikoj krizi i slobodno se može reći da je ovaj motor jako pridonio tome da se Ford izvuče iz krize, da prodaja vozila postane opet sve veća i veća i da se firma može dalje razvijati. Da ne pričamo samo ovako teoretski, idemo malo pogledati dakle taj čuvani flathead motor. Evo, hauba traži malo da se podigne mušku ruku. Po čemu je flathead motor specifičan? Specifičan je po tome što u glavi nema ventile. Danas je to princip koji je praktički nezamisliv, međutim onda se to radilo na taj način, jako se pojeftinila proizvodnja. I u principu, znači, ventili se nalaze u bloku motora pokraj cilindara. A, kao što mu ime kaže, flathead glave s obje strane služi samo kao poklopci, odnosno imaju rupe u kojoj se u njih ušarafi svječice. Jednostavan koncept koji je upravo radi toga bio jeftin za proizvodnju. Mogu se proizvoditi brzo, mogu se proizvoditi uz prihvatljive troškove i to se naravno odrazilo i na cijeni tih automobila kroz godine. Motor je u ovom slučaju kapaciteta 3900 kubika i razvija 100 konja. Ukoliko vam se čini da je to mala konjaža za ovakvu kubikažu, imajte na umu dakle da je motor napravljen 1932. godine u svojoj prvoj iteraciji. Ovo je njegova zadnja iteracija, doduše dakle 20 godina kasnije, ali to je isto već 70 godina stari motor, a tolika mala snaga dolazi iz nekih restrikcija koje je imao flathead motor, dakle prije svega zbog ograničenog protoka zraka i zbog toga što zrak nije ulazio u cilindre pod optimiziranim smjerom, tokom, ajmo ga tako nazvati. I radi toga ovaj motori imaju poprilično nizak stupanj kompresije i razvijaju s obzirom na kubikažu relativno malu snagu. Međutim, imaju lijepi moment, imaju krasan rad, krasan zvuk i meni je stvarno jasno zašto su bile tako popularni kroz desetljeća, zašto su toliko popularni još i dan danas među ljubiteljima klasičnih američkih automobila, s obzirom da imaju stvarno kultni status i puno ih se i prerađivalo, hot rod scena je praktički izgrađena na njima. Velim, ti motori su i dan danas vrlo cijenjeni
I ovo je, velim, i iz tog razloga vrlo bitan automobil, pošto je ovo zadnja godina dok su se ugrađivali ovi V8 flatheadi. E sad, obavezno moramo spomenuti još jednu specifičnost ovog automobila, a to je njegov mjenjač. Automobil ima ručni mjenjač sa 3 brzine, a ručica mjenjača se nalazi na stupu volana. Amerikanci ovakvu miješnu kutiju zovu Freon 3. Malo je specifična, ali vrlo lako se možete naviknuti mijenjati brzine. Dakle, zamislite si normalnu H-shemu mijenjanja brzina, samo je okrenete za 90 stupnjeva i onda još dignete prema gore. Kako funkcionira getriba? Dakle, sad smo u leru, imamo normalno 3 papučice, kuplung, kočnicu i gas kao i na normalnim automobilima. Prva brzina se nalazi tako da potegnemo ručicu prema sebi i prebacimo ju dolje. Druga gore, padne u ler, potegnemo naprijed i gore. I treća samo držimo i spustimo dolje. Znači, to su te 3 brzine. Ako trebamo ići u rikverc, potegnemo prema sebi i idemo gore. Nikakva velika nauka, ali velim, treba se malo naviknuti. Automobil je za jedno vozilo koje je, realni da budemo, radno vozilo, prepun vrlo zanimljivih detalja i izvana i iznutra. Unutra su vrlo zanimljive papučice, kuplunga i kočnice koje su potpuno okrugle. To je, recimo, dizajn koji ja do sada još nisam vidio. Znači, onda tu ima zgodnih detalja. Recimo, ukoliko damo kontakt, možemo pokazati tu na grijanju, dok ga okrenemo, onda to grijanje počne svjetliti, što je isto zgodan detalj. Maknut ćemo kontakt. I automobil je pun šarma. Ja ne mogu vjerovati da sjedim u vozilu koje je staro 70 godina. Ok, sjedala su naknadno ubačena, ali sve ostalo je, dakle, potpuno originalno. Od ručice pokazivača smjera, od ove velike ručne kočnice, samih instrumenata. Imate dobar pogled van iz kabine, imate pogled na ovu veliku haubu koja ide kao u nekakav klin i stvarno se fora osjećate unutra. Iskreno da vam velim, jedva čekam da ga provozam. Evo me konačno za volanom, pa da vidimo kako se deda ponaša u vožnji. Dakle, kakav je osjećaj voziti automobil koji je star 73 godine. Vrlo zanimljiv, vrlo drugačiji. Ovo definitivno nije automobil koji možete voziti s pola mozga. Nemate servo kočnice, nemate servo volan, u kabini je poprilično bučno. Čujete ovaj krasni flathead kako radi. Papučice, kuplunga i kočnice su poprilično visoko postavljene. Auto traži vašu kompletnu pažnju. Usput se morate naravno naviknuti i na samo šaltanje uz pomoć ove drugačije ručice mjenjača. Evo, trenutno kruzimo, krstarimo tu u drugoj brzini i vozimo se bez nekakvih većih problema. Automobil je vrlo pregledan, dakle, pogled naprijed vam je super, dakle, možete vidjeti sve ovoga bez ikakvih problema. Imate samo jedan retrovizor, dakle, nemate bočne retrovizore, nemamo pojaseve. Ipak je ovo auto koji je star 73 godine. 73 godine, ljudi. Da mi je sad neko rekao da ću imati priliku voziti ovakvo vozilo prije, ne znam, 5-6 godina prije nego što smo pokrenuli kanal, pa ne bi mu baš vjerovao. Na samo mijenjanje brzine se priviknete relativno brzo, međutim, dok šaltate u niže brzine, potrebno je biti poprilično nježan i sa ručicom, a isto tako nije zgorega da probate malo dodati međugasa dok ste između brzina kako bi se uskladili okretaj motora i onda to ide dosta ok. Treba nešto prakse, definitivno, ali sve skupa je ovo vrlo jedan zanimljiv doživljaj. Velim, baš mi je fora ovoga voziti automobil. Vrlo je zanimljivo raditi s ovim pedalama, ne samo radi njihovog oblika, nego zato jer im je hod poprilično dugačak, pa ih treba onda dobro dozirati, pazite, znači, kako se radi to doziranje. Ali velim, nakon što se malo naviknete na automobil, čisto se možete normalno voziti. Volan je isto priča za sebe, znači veliki promjerom, podsjećam malo što se tiče same debljine obruča na V108 koji smo vozili nedavno. Nije nekakvo čudo preciznosti, dakle ima i nešto lufta u samom centralnom položaju. Treba se malo naviknuti na njega i na njegov položaj, pošto volan nije više okomito prema vama, nego je poprilično položen, skoro pa je potpuno u nekakvom horizontalnom položaju. Dosta to zanimljivo sve skupa izgleda. Pokazivači to sve skupa radi
sve super radi bez problema. Nakon nekoliko desetaka kilometara vožnje priviknete se na sve te stvari na koje trebate paziti i onda se auto vozi, velim, bez nekakvih, ajmo reći, velikih problema. Ako se ne vozite baš presporo, mislim da je najjednostavnije imati ga cijelo vrijeme u trećoj, ima dovoljno momenta da vas izvuče, da auto ne trokira. I velim, znači, vrlo zanimljiv način vožnje, totalno se razlikuje od onoga, vidi se koliko je recimo automobilska industrija napredovala i koliko je automobilska industrija kroz ovih 70 godina čovjeku olakšala posao. Znači mi današnji auto od 300 konja vozimo bez ikakvog problema, praktički s jednim prstom, dok ovaj auto stvarno zahtijeva kompletnu vašu pažnju, znači vaš totalni angažman. I ne možete ovaj automobil voziti, a da razmišljate na nešto drugo, a iskreno sada bi tu probali malo gledati po mobitelu, pa nema šanse. Dakle, nema nikakve šanse, vi jednostavno tu morate obratiti jako puno pažnje na sve što se dešava. Ovo je zaista jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Ja ga kao ljubitelj automobila vrlo cijenim, s obzirom da ovakve automobile ne da ne možete voziti, nego ih vrlo rijetko možete uopće i vidjeti. I velim, zaista vas napuni emocijama, napuni vas nekakvom pozitivnom energijom ukoliko naravno volite automobile. Evo, toliko od mene u ovom videu, nadam se da vam je ovaj auto bio interesantan, isto kao što je bio interesantan i meni. Kao što sam rekao i prije, trudit ću se u naš serijal uključiti čim više oldtimera, s obzirom da su ovo automobile koje ne možete vidjeti na nekakvim drugim kanalima. Ovo nisu nekakve plaćene reklame i tome slično, dakle ovo je stvarno prilog koji sam ja kao ljubitelj automobila općenito napravio s velikim guštom. U svakom slučaju zahvaljujem se vlasniku što nam je poklonio povjerenje i ustupio ovaj automobil. Zahvaljujem se i ljudima s ranča Curik koji su nam ustupili onako prekrasnu lokaciju za snimanje. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Uskoro. Lijepi pozdrav, bok svima.